ساڵانە و دگەل نزیکبوونا هەر هەلکەفتێکێ کڕیار گازندەیە گرانبوونا کەلوپەلان دیکەن ئەف ساڵە ژی جودا ji salên borî sistî û çolî di bazaranda dihête dîtin welatî jî sedeman bo krîza darayî û nebûna mûçey dizîvirînin. معاشه 4 مانگا وضعنا کردیه و ایسا زور کس لباری که زور خراب ده زوریش دوال حکومت دکین که بزرگترین کاد مچان پی بدرید چادری حکومت نخیر نیه ایش کار نبینم که آیا بلد بپرسید که حکومت چاوی خلق اشکان چون نفروشید چون نفروشید ایش کار نبینی و هر کس تو بگوری خوش دفروشید. گرانا خلق پارنیا ایشنیا پاره کم بوا ایش کم بوا نرخی بازارش هر وچو خواه تقریبا چه فرقی نکردیه کما فرۆشیارێک jî behs li wê êkê diket herçende beşek ji xelkê qesta bazarî dikin lê beşek ji wan welatiyan şiyanên kirîna pêtiviyên ceşnê nînin û bi dûv herzantirîn nirx digeriyên. یەکجار بێ بازارێ بەڕاستی بازارەکەن ینی ساڵی پارتر تۆزێک باشتر و ئەو ساڵ هەر یەکجار بازارەکەنەمە ینی بە مۆسمەی وەکو پێشتر ساڵی 2013 و چاردە ئیش دەکەن ینی مۆسم لە وابزانم وەچی بلێن ڕۆژەشی ئاسایی ینی مەوسمە ینی دەبی بازار فولی بازارەکەن یان قەلەباڵغا بەستیە خەڵکەکە ئەشیای ناکڕی ینی لە 10 نەفەر ئەگە 1 نەفەر شتی بکڕی بێ بازارێکی تەواوی بازار. Di nehada Herêma Kurdistanê di çendîn krîzan de derbas dibît û rewşa welatiyan jî roj bi roj xirabtir dibît. Ev ê êkê jî karîgerî li ser helkeftan kiriye û wel xelkî kiriye ku xweşiyan di van helkeftan de nebînin. Tayyip Goran NRT Qezaya Berdereş.